ስሜ ሲሳይ ከበደ ይባላል። የመጣሁት ከኢትዮጵያ ነው። ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ዋና ከተማ ነች። ህመሙ የጀመረኝ የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ነበር ህመሙ የጀመረኝ። ህመሙ ሲጀምረኝ ድካም ነበረ፣ የእግርና የእጅ ማበጥ ነበር እና እንቅልፍ ማጣት፣ ምግብ መከልከል፣ እነዚህ ምልክቶች ነበሩ። The doctor advised us we have to do transplant, so I decided to give my kidney to my husband, and then the doctor in Taman advised us the Max Hospital is very good, so we decided to come here. So when he came here, we investigated with the optimal dialysis and medication. He became all right, and then we realized that he needs kidney transplantation. His wife, Itagen, she was keen to donate the kidney, and then she agreed, and we investigated and found her fit to donate the kidney. ዶክተር አናንተን ማመሰግነው እንደ አባት እየተንከባከቡ በቃ ምንድነው የሚሰማ ምንድነው እንትን የሚል በቃ በፊታቸው ያለው ፈገግታ ምንም ችግር አላየንም። ሁሉም እንደ ራሳቸው ህመም አድርገው ነው ሲንከባከቡ ነው የነበሩ። ከዲያሊሲስ ጀምሮ እዚህ የማክስ ዲያሊሲስ ጀምሮ በጣም ጥሩዎች ነበሩ እና Mr. Beckley underwent robotic kidney transplantation. In the robotic kidney transplantation, advantage is that we give a very small incision, French steel incision, just above the pubic symphysis, 6 centimeter incision. Just because this is a non-muscle cutting incision, no retraction, patient get minimal pain, patient get very less analgesia requirement. Next day patient is sitting and eating around and walking around, and the wound infection rate is almost nil. ተምለናል ኦልሬዲ ጨርሰናል። አሁን ጥሩ ሁኔታ ነው ያለሁት። እኔም በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት። በፊት የነበረኝ በሽታ በሙሉ ረስቼ አሁን ምንም ህመም እንደሌለኝ ነው ፊሊንጌ እና ጥሩ ነኝ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት። ደህና ነኝ በጣም። ማክስ ሆስፒታል ሰራተኞችን፣ የዶክተሮቹ እንክብካቤ፣ የዶክተር አናንት እኔ እንደ አባቴ ነው ሁሌ የማመሰግነው። ሁሌ kidney function reaches to normal within 3 days, and when the patient is discharged, they are very happy because it is cosmetically superior, less pain, and ultimate results are very good.